Uxabene ubendle izinyanga ezidumile ixabana zonke enkundleni zokuxhumana sikhuluma ke ngoKhokhovula oshiya angalazi ke enyangeni ke yeShumi ke insizwa ke yaseBergville kodwa ngale kunanaza abafowethu ke nanto ke udaba ke olugcwele ke khona la kwesiqiniseko eSemida ke awizwele uncenga abantu ukuthi baze kuwe ngamashumi bawungasilutho kwazilutho ngaze babuye ngamashumi lapho sek uyazi abantu bazithanda into ezibhedayo uzothola begcwele khona ngale amashumi ugibele usuka le ngobophutatswana ugibela ngo-3,000 rand i-return plus imali yokudla 5,000 rand lo muntu utheni uhlola ngeshumi ukuthi ukuchaja malini after leli shumi lela akayichazanga lento le ngotsotsi lapho thina sokuchaja fair ubhadala imali umsebenzi uhambe ake ngireserve i-brain yami nolwazi lwami nemfundiso yami for tomorrow bazongilalela abanengqondo abangizwayo wena ongangizwa sek enkulunkulu bingelele kahle umphoxile ngiyakuphoxa mangithi usebenza ngamashumi istrategy semarket imarket yakho phela njengamanje uswelele emarket usufuna ukuzoduma la kwimarket yami awazi lutho ufika izolo wena kade ukuphi dala sikhona thina ubungaphi wena mekele lo mkhiphi ubukuphi nifika izolo lento yokuvukana izinyanga sifuna ukuyikhipha ake ube nehistory sikwazi ukuthi even emsebenzini kune apprenticeship lento yokuvukana izinyanga nivuke ningabaprofeti zinja sifuna ukuyikhipha soyiqeda uyazi nihlupheke kakhulu ngiyakuzwa lapho Zandi Beauty baniqedile bevuka bezinyanga omunye uzobuya neshumi uzozobuye sethi uhlola ngabo 5 cents laba bangasathengi la eSouth Africa mayifika athi uhlolela ngalo 5 cents mayiqeda lapha kucharge 20,000 wena ufike ngo5 cents usek into engifuna niyazi sikhathele ngenyanga ezimila phansi njengamakhowa sikhathele ngabantu abavele bevuke sebekhona bethi bayazi bazi into zikamoya bazinyanga sikhathele ngabaprofeti abavele bavuke sebekhona besitshela okwenza sikhathele ngabo Khokhovula niyiskema ngaze nkeme ngithi ugogo wakho bakuthumile uyabancedisa kodwa ngeke ungisilence ngeke ungithulise noma ungazi wenzeni sikhathele ngenyanga ezivuka zikhona abantu bami mina bazokuhleka about Khokhovula ischeme. I've got people that have benefited from my long practice of ubunyanga emesina ngikhiphile inyoka laphana mina ekajenita ikansela lensi ngayikhipha inyoka bonke abantu bayazi ivideo ikhona ngizenzile izinto la eMzansi asonyanga yeShumi mina usek mawufuna ukubona into asoskemu beka umuntu wakho omthandayo noma umntana wakho omthandayo umshaye ngimdibhe phansi siyobuya emathuneni ubone ukuthi for sure mina umuthi nginawo bazonjwayela amasimba la namba ni supporta abantu abavuka bekhona ngithe sikhathele ngokuvuka nikhona nina nizinyanga senithi nihlola ngabo 5 cent umuntu angafika no 5 cent uqeda lapho simcharge le mali enkulu esichargeayo thina yekelani into eningazazi